Ki te kāhore he whakakiteka ka karo te iwi. Nā ia te tāhuhu mo te whare kōrero kia puta ki Rangiātea, reaching new futures. Ia ko te hohonutanga o era koro, ki te kore koe mōhio kei te anga tō waka ki hea, ki te kore koe tū hei kai hautu mo tō ake waka, ka rero pēr ko koe te kai hoi noiho i te waka o tētahi atu. I think the main thing for us as Māori is to remember is the future is something we create, not inherit. Ko kia puta ki Rangiātea, tētahi rau I mihau nā Tokona Te Raki Māori Futures Collective. E whakaara ki ana I te wānaka I Waikanui I te iwi Māori mo te ana mata. But it's also important to remember, well, we're going to emerge from this, and the key kind of question is how? Do we want to emerge back the way it was, or do we want to emerge stronger, better, and more united than before? Economic shocks, they always harm our people hardest. And every one of our whānau would have had an uncle and auntie that got laid off in the 1980s from the freezing works or the railways. But the trouble is that those solutions, they always put us back into that same place where we are the blue-collar labour force for New Zealand Inc. He rau e me a kia puta ki Rangiātea, hai āwhina I kā whānau ki te matapaki ki te whakarau kakai, I te āpōpō e tino orarawa atu ai te iwi Māori. Hai whakatinana mā tātou o te ina mata nei. Tōreira, ko te mea nui ki rereke te tirohanga, ko a tātou rangatahi te oranga o te iwi, te oranga o Aotearoa whānui. Nā reira ka pēha tā tātou tautoko, tā tātou whakahiki, hāpai a rātou, kia eke ki o rātou taumata, kia tū hei rangatira I te awa pōpō. He kākano whakaaro e puta ai ki Rangiātea. And so the main thing, as I said, is with the future, you can't be wrong. It's all about aspiration, and we put a little guide at the back to really encourage whānau and hapu and organisations and communities, whoever, just to start to work through their own visions of the future and write those down as stories really that they can be shared. And again, the main thing is the more of us that can be talking and thinking about the future we want, the better. E awa ke te kaupapa a Tokona Te Raki. E whakahihiri nei I te hine karo toia mai rā tātou te iwi Māori ki roto ki whare auaha. Kia wānaka ai, kia matapaki ai, I te ara whakamua mō tātou katoa. E te iwi e puta tātou ki Rangiātea. He nare te aika puanaki, Tahu News.